ایوار باش میوانان می عزیز چاقا بخیر از فواد سلیم و هارون جوشر دو هفته جاکی سر اکران چارپل میدیا بوین نیوانه و لر هر برنامه که هم بحثا مجاگ جعالی رشیا بکنی از سفت دست بگید خطب بکن از فواد سلیم لسال 1982 لالمای هاتمتونه از خش گندو اومه گردایی قونی قازای قولی ما عشرة سيف كامل عشرة سيف كاش قريداية راشياية جكرقلية مدى خد دبرسي از كيما ياجي عن كيني شما زمانه مش خلقي جداي ما فيش خد دبرسي كي بابا مش كالبو جواتا خجتن كالبو دمك ام لكون بون لبار معلمة بجواتي خاف ودان دكرن تم قرارات زماني بارد دكرن نو خبر دگو که وان قال دکنه حاجه با پرسنا جواب نخایه نه از تنگی بعضی شونم دو خب مسکر از نبتنمه و پرسنا سری پر کسی دایه اج بوما پر میونه که یورو خلقی که لعنتولی ناوین جی گرتن حتی یورو به زمانی خا کلتور به عدد خا چند پارسنا ام ویدگرنی تشتون اونمی کم زدل سر کردن عدتولی هاتن گوتن ام جد خوازن که آزی خیلی یعنی دست بکی بکنی ام کینی جکا هاتنی چنگ هاتنی چما هاتنی نه شور دم که هارون ارکه هارون ام لباتنی Çap xer û xêratin dibêne û mezina tiştî got em zamanê berê nafat ji me cantir e wî qut xejê xelas kir ez ê tenkê we bibim zamanê berê em ê hernî dor Çiyayê Paşadawê ku nêzîkî gola xwe ye wexta merê tere di nav Paşadawê de ji jê da ji ketê de ku merê hat merê dibîne ku gundik heye ji da hat tu nizanî gund heye ji azê rastê de tilkê hito jê şinda digotin êza şujêna jê şijinga jê zînê hortê baxçeyê gula kulo û kevrê spî du avê çê ji azê rastê de aveka şîrîn ji azê çepê de jî ava tel dihat li binî gund digêştine hev dora holik dikebû goleka mezin ku jê av derdiket bi wê golê rat gotin qayner ez dibêm navê gundê me qayner jî herhalde ji ora girtine û qayner gundekî ji eşîrê Bilika ye di bavkê min vî gundî hatiye dunê daka min ji Bêxuşleyê ew jî li perî welî Çiyayê Paşadawê û li nêzîkî gola xwe ye sala 1955 dizewicin 1953 şeveka çile ji yekê mê didê de girêdidin wextê xeber didin êva me anka zexat qerê û dibê dergûş weredinê anka zextê û aynı şevê war na apkêm ji eskerê hatiye ew jî şev dor xênira çex dibe dihat gotin ku bi zamanê berê pîrika Halbas me heviye û pîrik tê him dergûş him jî dakê tibetsine apkêm jî xedayê bendê ku pîrika Halbas me nekeve ma yek jî apkê min ki kî li gundê me tenê apkê min kesek hatinî dunê kesek mirinî tiştek bûnî deftereke wî hebû wê te de qeyd kirin lo me ez zanime ku şeva yekê çile yani yanwarê duyeva girêdayê ez hatime dunê hîn ez çend me bûme bên şeş me belkî kes ji nizanê dê bavê min mêst dikin mal qelebalık e û dixwazin malê cê bikin terin ba kalkê min Elî dibên em dixwazin malê cê bikin kalkê min dibê erê yani misade dixwazin misade dide wan dibê me Harûn li ba me bimîne yani li ba me bimîne ew jî fedî dikin tiştî bên me ewkî dikin û ez li ba kalkê xwe û pîrka xwe xeçika xintê dimê me metka min hîn xwan ji bêkar e
که herkes gri metkamın mütbe badakamın tmejine utine carnajik negeşte ama nezikime atka havaya evcicime tmejine cimri belpesire mütbe badkaya mütmejine yani halki herkes ki dakika kavana hay emin dudakim yani min şire dudakam bitti o henüz tu sanıfse salbum kalki min düne göre از 2 سال با پیرکا خمم با آنکا خجک مم لوما جی دلاله آنکا خجک بوم تچو که داره اجیب آنکا خجک را تچو لبامه عدد بو آنکا خجک تچو چمات الناو چماتا مرا رو تنشت یعنی مر تادن چماتا و رو تنشتن ایمجی از تم لبا آنکا خجک بوم آنکا خجک پرن چروک تزانید مرا چروک تگوتن چروک که ودا روی هبون، تدا هرچ هبون، تدا گور هبون، تدا گایگ هبون، یا تدا باسا حیوانات کر دور درش، حتی نبی شبش مرا چروک تگوتن، کم تنی که مزن بونی من خاص با چرکلم بودم بیره خد تام چروک نه بیرم، تشتن هنه که حتی ایروجیت بیره مدانه. مثلا آن که جمع تشت کردم تا خجیب تگو مال کامتیتی لپریوانی فراتی به 2 جناب 3 مالا yani bir 4 جناب به 2 میرا به میرک 3 جناب ما بله که حاضر کرد ام جواب کیسو جواب بده که جواب زانی جیب تگو من باجار انتابه دایته باجار آنکاره دایته باجار عرفه دایته ما تگو پریوانی فراتی که ده و باجار که داره تگو ولایت جریه بجاره مدرسه پرس تکرار کرد که ولایت جری که داره ولایت گو از زنده خاصی من یعنی داکا قال که من علی زفاق داشه قالا ولایت جری تکریه و گوچ قالا گوچه تکریه گوچ چه هاتنه چین رد هاتنه قالا واتشتانه کریه و ویت زانیه و یک زفاق داشه تشتکی حتی ایروجی هم تزانی جگنده من تن زفاق داشه تزانه که تشتک تبیت چونه باوی پرس کنه کینگه باره کینگه امبنی هابینه کینگه پاییزه و الهوا مسکریه لگور استرولوژی دوگوتیک زمان چه زمانه وقت در باز بو آنکا خجک تچو منک مگودی جماعتا مرا جماعتا مالا کاله رسم کلوره هیه کارا حیدی دربیش جا جانجی دنگ بیش تادن خلف تاد جاوه قنات دین که وقت گوتن کلامت بیر آمد مانی درویش عبدی احمد مال موسی مموزین جزره بوتان اتشترات سر مدوابون و یکشی رادیوی اپو راجک جیرانه ما بو لگون تنه رادیو اپو راجک بو رادیو کی مزن بو پیلو باتری بون کش بیرا من ناره که تنه که هوا گرم تبو هاوین تاد بار یعنی هاوین تاد رادیو نتکشه ام شانی مت چون پاش ماره آور باتریت کرد وینگ دنجه درکت ابو راجک تو از گوتن مثلا خبر ارز گندیش تگشتن هر گوتن وارا نه وقتا اوکی وقتا کلامایه وانش تخاص گوت سر کاوس آقادن مریم خواندن لناف گن جا نجی آنکه خجک تچو گریشیدی خانگا کل گریشیدی بو دو گنج مردورتر که هم تچونی گریشیدی لره بره که ماری گندی تترا داره آنکه خجک پاچه خبر حاضر کربوم عربه داستان تدا داره پاچه تو گوتن پاچ پیدا تکرن تو گوتن جستیه گندی تترا جی گنده که کرمانجه اوش تاتن پیش آنکه خجک تو گوتن واره مال واره رونه اشته تشکی بکره ورخه گنده سال 1860 تاتر قرم الوراب چی کنه اما اوانا نس کنه ورا تر کنه حسن بگی وراش ساندیه و یک لیروتنی که اوجی کرمانجه اشیره هیچبانش مالا ایمونه yani biner bay kanji şansı var orada. Durara dervat için bakanga anka kacek mala ocak gotun ocağı elde de hatta vakta hac haydaji ocak abi anke kacek an sıkı temet kirin ko aman de kadar jibrat işki haymanen devi ve kharm be. Tugo bana işte mala hac haydar zamanı hac haydar geyik yavan habune. Kedi buna tatına ev geyik tututuna
Paşa tiştik bir mesela bir haber tiştik mal kavmiye ve jeşne ev geyik cartadın tugotun ne hatırlar. Kalavan vatıştana jmerat dikir. Yani tahatini lübün insanı gün minak mugoti Kuruka emsal mi betir az nav cumarte merada bu jina gerçek buka tam ortaya günde kani kabul ser kaniyet geçtine ha evka vana cemaata vana vura bu cana jidan tukutin ki xort nezik tubun bane tikirin xorta jwana ra dan haytran dan tukutan meraji lepaş mala khani mala o sefer vura be Martine kevre spî kevre pur digotin nîşan haytinan berdan kara kîrin bavê yek jî li vira girek hebû li paş mala hemîyîbê li vira mezin digeştine hev lîstikek dilîstin ev lîstik bera digotin mankal du rêz bûn di her hêlekê heft kort hebûn her kortekê de jî heft kevir ev kevrana yekî dest pê bikira yek sirtê heynayîn berdan tu go fer zo kederek fer tekrar edin devam tikir bu şekilde tek vücut yani devam tikirin o tiştek bir amı da mayı apke berem bu bereme mame berem pırın diliz kesip sernet kız yani işi hasab bu cana yek bağ bit rutiniş gevrek jüvite dizi sebep mevendake jüvi şundaji Kore dünya o sihamke yek şey silah haydi ki bu qatiya reşva nal ser vrana ana ji kesek yani evji pir dilis meşhur nav deng Er, na video ki me heye. Erekek Harun, hatta zamanı mektebe ve derbas bu. Şunda hayata tatçın devam dikir. em sala 1961 çuma 61 tarih serem da maye خالق که من حبس دا بو لشیستی اسکراتن سر حکم تم تگوتن عف درکوی برای من بچوک این چاربه تچو دکا من رات کرد تگو yani عف درکوی در نکوی نگی خیر راست ده که هیناش ده درکوی هینا نه عف در نکوی و او که چافت کرن نتیجه عف درکد و خالق حبس درکد ده سالشوندا هات gün Çendrol gün ma paşa kas Ankara çibibe bafkemizle Ankara budayım da Ankara bulura yani de iş dikirin etçutuha loma malam yani da kam tukhast her Ankara roki kamyona ka sür bara 1960 ka kamyona ka sür hat ber malame dasti mal barkirin و داکامشات بوک او برگه هر آنکاره و بیرکامن خچکافتنته و مریم دنجی شینت کرن و جهر که دا جی جیرانا ما آنکا هوا رجه جی دسته داکام کرده بو تبو مرد تبو من قامیون هره ما کرد کردن تبو میویش تبو مرد از چی نرم از هر کرد چون از هر مزد سوار نه والا قربان تو چوی تو جا کردن نه قانون برکت چو تابع از لدن ما هاوین بو خبر هات حواله ما بزناتن گوتن والا معلوماتی گن کرکا قید که هر کس کی نابخه قید کرنه
تجی واره از پلاس شو مناک متش بندر کنی ام چونین نسا ناب مقایت کرن numarek tane metiştek bir amadamayı gudun çelçar. Yedin numaramı bu çelçar. Gün mekteba gün hazar nesil şiyest eka men dest mektebi ve ilk mektebi kir. O mektebi çibun, mektep çibun zaman malim evtiştana tişte bana ve hema gemzede un git zanne o ne lazım ezvana tekrar bakın. Mektep tevakkür havale min emsale min in yani ortak tüçün mektebe jib de bave kara yardım tükürün tüçün işar tüçün işe gündar tükürün min delale male bu mezi tene bağım keral cumaata digerim ezi bukuyum yani mi bişine mektebe ezi bukuyum ev zaten karar adım tayini mektep tevabı ez çuman kare چون بالغته ملک رمزه باجار چیه بازار چینه مالامل بالغته kulağın kare bu tişteki lura balam çadi minake mapin gündeki hin mezindir balgate khani mezintune bun khani gitna bahçe bula bunda bağa da bun khani tek bun mina villa bun o cirane me her şey ya devavemin tüçün nivani ya ciran tatı nivani ba devavemin ciran emme devam et bu kaltı kırıntı kijan malet bana sevkine bana halkine bana onlarine terkine o atmanine o cambegine o şevbeline mifkine hatta ciranle okciye bu bizini cihebun vatıştanam cara seftemetti biz yani hatta gün نتسانه günde doğruya metsanı çen günde birlik ametsan mezgir tane birlik gitun enerji aşireden ji günde de ji Kırşehir Konya Dorbeli Ankara Gazi Ankara ji insan hane cihan lura aynı mina günde bu mezin emme kahve kahve için ve kahve kort için kahve kadın يعني القوا لبا مثلا القوا مثلا مشكلة عيب وأن تشوني تشتي هرني كي برسكني تشتي برسكني أم تشوني حتى مرة نبين رونا أم رونا تشتي جانا مثلا أم بزار المشكلة ما çay تدان ما أم تاتني يعني مثلا ما يجيك لبرك خرج كي بجرة تهاتن نتكتن قوا كان لير تنشتني قرط لير تنشتني لبر بخشة تسكني هفشة أمتدي يك تشوف برسكني كيت جرنت جو جوربي هم تشوني باوانا ما قاتل ما تقول ميوارني مكتبا ما حواله ما قرب يعني سايك برمزن برمانجي و عشرك ما بوتيش جيران ما حواله ما هبون و وانا جي يعني مكتب ما تنش gündeme çarkes mesela هبوني خورتك هاتني مكتبي بخن ني açıkas ما شرط güne batı birinci tiştek yani serimden mayı em geçtikçe 40 derece rında bunu yani gor sınıfa dereceme rında yani tö zaman me tesire vakine halajırdı dersi matematik ve em işte bana da em 40 peş bunu az bu habini mektep tahtı gittim tahtım gün salı gün tamam mektep betü bu tüçüm carkadın tüçüm Ankara o gündiyeme epey lura yani kurmanca lura tü işine tıkırın sadece hareketi için sevi tüçünün genel tıfırtın o va parana dabara tıkırın Türkiye'm handik güvancı kısmet güvancı le et balığı pez bu sefer pezra meşgul bu o balgat de tiştek bala millet şandik per evkit şani yekşi havale mek ne kumanci per balana kşanu dole ektigun ju dole evkaji mezindir ju dole gundaj mezindir ju tab Ankara insan tahtın ju gunda insan tahtın o mina zamane bere disa sofra ditna ju mivanara Uç kuru garajı, havale me Türk şartı bun, emsale me kuru Ford şartı bun, bu vala me her lora zeki khatir dole.
Civa dolana dolak kaç birim denek ve Süleyman Çelik bu et balık kurmacılar bitikir dola gibi var halde belki şahin bu dola fırşen bu mezun şen bu dolu zona lekist tevakkir levra bir ekat bavana bir Türkiye net zani taraf kurmacı zani evci metka havale kime bu hatun da devre ji günde akpınarı ji yek zona letkıcı Kazım Hikmet vana bun menas kırj günmede bu pırskır go kurban ne ji kına kurmacı pırskır o Kazım ji vana ji bu gamış kaynare kurmancı ya bu çınş kaynare ne çünkü vana bu vana miş kaynare ne jini ki tekrar kır o derkız Kazım hüviyete kamera سر ممسکر من و قسمه من جمعش ممسکر ولی راست در سر نوی گنیمه هیم ترکی نوی گنیمه odun bazı ایه ev ve anaj orta okladajı işte bakır serdam min damayı ev bu mel ben orta okul tevakir Nairo video ki diğer video ki meyeye Dam gobeli teli azeb sazev kaçte haram temtem bonkar goteli Magobe ka gomre benove ki bon nakar mni bisil se novo hafte novo bonkar goteli Magobe azet şuma çayl maga korra şno kaskasra hafte de çagre te dadinola Magobe ka kwaze mre aspe khayoz ta peşya kone çadri peşimi metk gavo se kizakete dora Magobe ka go novyeke khazora novyeke kozara khazole saun peşkire bu dasto dona Magobe ka go gozare mesine lagonia karataska Magobe bobo mre meskel orte dilbarake runuştiya Poça ve raşın koş de raşın por çakaramre meskır telyomre ortada Kakomre de sapon kargole teli khazorele teli Nobe kakomre bna nobe kibsise nobo bhavde nobo mre bonkar Haşem sari min namon az nizon mekbir rakib khoriyen az nizon mem nergala khoriyen من اللي مسكر تيليا من يرمشتي الكورشي من عدي البارق وزالة Erkek Harun'un bir sen batani. Merdum ortaokul tevakkir Balgat'e lise tünev. Mecbur bunu lise her neye Ankara Tizanen lise ki Balgat'e Bahçeli Evler o yemek mahalleseye o kayda kalura çekir şunu bırak nabarada korakçı yani havaleme kurman çabış var gönderme Bahçeli tabi ki yani devletler rutinine per moderne ve vakti hinci öğrenge yekler rutinindeki memurun yani askerin
yani insanı kodaman em karim beni em tçuni ve vakti Balgata ve vakti Balgata na bajer Ankara tane otobüs ekem yek pircara otobüs tjita şun tane bu kamleni yek şi pircara pare netune bu yani bu otobüse dini em peyat tçuni tabi em mina pinay reş ser şalis bi em ama xayt kini yani kem kini çini ama disa sınıfada evkame yani em disa dereceme rın yani şöyle taktına bu o sınıfa meda de hava az havalek mevj ve gundime em bahavrutni le paş meji de haval merulmüştüne Bilal o Mehmet paşna ve van soyadı van ne biramın ana kurmancı dentkine tabi ben peskir anaji ve o salana çift geçiyor naha saraylı lora yurdekeye ve yurde talebeke pir ek Ceylan Pınar devlet üretme çocuk kombine vura hattına bana jura hattına evji garipliği avancıya em wan em zû nezkiya bûne me hev di naskir em hev hevatiya me çêbû ca em jî kurmançînî alaqa me wan re heye rokê sinifê me da muallimê me ders dida ev hevalê me ji para kurmancî deng dikir ev ders girnetlan ser dersê ev hevalê me destê xwe rakir öğretmen got çi ye vana vala bi zimankî garîb yani yabancı dil deng dikine tabii me öğretmen pırılsan neskinim malim emci tarafına bu ders derbas bu taba bu nivra bu mektebe embela bu ni astenki deren derket me dakika cem meskere ev grubu havale me kuj kombine yani Ceylan Pınarı ev grubu gi mina ev keke çember ki havale me hayna nafkha men zani yani ek lekh bu çiye çir bu goya vaya go evke vaş kurmanca haznake vaş burada haznake vay geliye mekri ya muga kurmanca havale mine gotna ya rast mi bu kuma khazas per kurmanca denkim yani onun ne ben mesela lura halkı jwa havalana tabi daha salas şunda yek jwa havalana ji mektebe meşhur gülle tabi Şeyhimiz Ceylan Nabevan birimde maya ne İsmail Salman kısmek havale edin hana Nabevan birimde maya edimci ek götüde serme belki evrona varın bir avanajı lise tabi lura tabakkir lise şunda az çun misal salni ve keşi le kombina goşt et balığı lura karkir yani ve muhasebe mümeskil disa dor berimin ek lura ek celabi tikirin ki kurde ağzı mebun kurmanca ağzı mebun şıkır şehri hayvanış Polat diye Konya ek best vanin ji disa ki evji ama tamamı vana kurdbun ji Karise ji Agriye ji Vane ji Bayburt Gümüşhane hatta Çankırı Çerkeş ki dahatın pezekatvanin tadane teslimi celabat dikirin tutuşt evgituna bu yani psozaki pezekeriye pes teslim dikirin o celabana juvana ra pes tufurtun ser komisyonu ser çek tadane ona tugotun çek banke şest roy yani jipnod roy vakti kağıt pare van jera şandın psozaki pezeke tadane kab bemine yani ev avukataştın ki tahtın bir öşi cana ve nam kurmancı denk ki jarasıte men lura dikül Çankırı'ya kurmancı yani mesela yani evka bu Mustafa Karacavan dede yani Paşla Muhansayed Van Karacavan lura evlin o liseden şuna gran af derketi bitgotun afa acebit o meyden kala getikir yani işte kini, çini, kurmancı kine batıştana den halke kala batıştana tükür mecil de balgate
me komelek yani dernek dora ava kir niyek rebat birni yani idare tıkıdın jî sise havalê me bûn kurmanc bûn çarjî havalê me Tirk bû wana vatebevdû me tişta dikir li Balgatê mesela grubekî havalekî me pir yani ew gundê ji wa gundê me baskirî kurmanc hebûn ki talebe hebûn ku hatibûn dora xanî girtibûn bêkar diman ew grubê havalê me ji mal de ji wana re tişt nan twanîn cihek algê kar dikirînê îş dikirînê ji wana re ji we re qere goşt û tişt twanîn û yek jî her sal salê cakê îmtihana üniversitetê bûn xort dihatin Ankara'ya diketin îmtihanê Kurtê Kurd kurman ew xortana ne diçûn mala mesela li mala me belat yani ne diçûn ortêla me li mala belat kir malek me nîvan nedan jî sivar hatin digotin eş me re nîvan neşandine yani ben te nekana şûnî insana me yedin kurmancî li mehelê di nav Kurda de kurmancî mina Ayşe Şah mesela Ayşe Şah digo Saliho digo jê şunda Mahmud Kızıl û naverekî jî me şevek çêkir me Emin Turgay wanî û kelama salane bi kurmancî wexta gotî salonê wengê sînemê ew ke bavînê hebûn nêvî salonê rabû pêl çev gaxist însanên me cara pêşî bû va tiştan evkî dikirin dibîstin remzî êdin nav dengê remzî derketibûn hate dola me jî êdin dolek dibûnî kurmanc iştek hatin diçûn û li vir tiştekî de jî cêhetibalig e hevalê me li vir îş dikirin rokê hatin bi heyecan gotin wale Hüseyin Dağ hebû ew jî mîfikî bû gundê Çolê Qirşehîrê Xalê Hüs qasetek jê rewanî bûn şofera wê kamyonê bestînin wê wextê qatûşe hebûn mezin bûn ew qatûşe tabî me şûne dikire malêxin me ew heyecan bir Zafer Çarşısı'ya yek zamanı Ankara'ya me bir şikek Ümit Fırat ew ji me re çerxî qaseteke em ji wê kurmancî gup serdinî êdin me ewkî dizanî yani ki em kînî çinî hev grubê hevalê me dostê me hebûn nav wana de Seyit Alp mesela yek ji wana bû ku cara sifrê êdin li ser me Tirkî ve jî kitab derxistibûn sala nesil heftê hefta kitab Seyit derketibûn navên falan ew ji me re bû heyecaneke pir mezin ji wê şûnda ez ji belediye ji hokê ji balga derbas belediye bûm yani belediya komîna Ankara'yê nêzîkî 4-5 sala me li vir îş kir bi şev jî ez ji ber ve diçûm üniversite yani qeyda min hebû banka û sigorta wê işî bikûnim ama şevdek ez tê de êdin xwayî bû ku mekteb yani mektebê me teva nebe yani mektebekî navê şert jî hatibûn gördinê nêzîkî sala heştê ew zane êdin eskeriyê dest ser îqtidarê hat hukmê eskerî hat ji me re jî giran rêya Awropa xwayî bû ez welat derketim. Vir ji dîsa vîdeokî me heye. Me gotibû Awropa
Avrupa jî 1982 davê 1982 ez hatim Swêd yani İsveç Kurdistani'ne. Sebebek ez hatımî terciha min İsveç biragekî min elît ber min derketibû ew li İsveç dima yek ji hevalê min li İsveç hebûn. Li İsveçê me tamîn kir em ê dûr dirêj bimenî li İsveçê belkî rahat be, şartê İsveç rahat bin. Tabii em hatnî me qayda xwe çêkir, me ve me zimênê bikirî ama İsveç, Avrupa û şertê me ji hev de pir dûr bû. Li gundê me xelo hebû, xeloyê darîkê bez biribû pêz, biribû çêrê çiyê, mij da ketibû, gur ketibû pêz, xelo ban kiribû, gotibû kuçikê xwe winê ev bikin, gotiye kurçi bûye, gotiye kurçi wala gotiye ne kurçi ye ne Apo Mehmed e. Yani li vir jî li Ewropa jî wala kurçi ji tu ne Apo Mehmed tu mecburî her kesik li serningê xwe daste. Yani ji derta nemîne ji derta xwe dike. Neyse em giran hûyî vira bûnî, me ziman hûb kir, ji ziman şûna me gerek karar bida, em ê çi bikinî? Em ê bixwînî kariyer, mekteb, tiştekî wena yan em ê dest bi kar bikinî, yani iş bikinî. Dê bavê me li vir mabûn, ailem me li vir mabû, heval û dostê me li vir mabûn. Me dûr dirêj li ser sikirî me karar da ki em iş bikin, dest bi iş bikin. Me çend salan iş kir, wê naberê de ez zewcîm û me mes kir bi iş yani ew gîtune ye ew jî tiştek serê me de yani hal nake. Me got em dest ticaretê kinî. Em fikirînê tenekî sermaya me hebû û ji wê şûna jî heval û dost ke ez dibira yani va vesilê qelê wan ji dibek bikim, du kes ez dixwazim me nav bikim. Hacî Bayser ji Omera, Doktor Silêman Köksal ji Bêxuşlê. Wana malbatê xwe perê xê kuruka li vir dewletê didê kuruka giyandibûn hev, derxistin ew destek dane me bi desteka wan tenekî îmkanê me qismek hevalê din me dest ticaretê kir. Ji sala 1985 şunda ji iş ji wê rojê şûna jî me serê xwe îşê xwe yani ticaret kir. Tav ji herikê de jî disa hevalê me, dostê me êk ji Balgatê, dervayî Balgatê, Kurdê Anadolu'ya me hevdû nas dikir, eleqeka me hebû, me takip dikir çi dibe, li welat çi dibe, li vira çi dibe. Ama ji heyza 1982 şûnda em tiştek ez yani serê me da êdin giran çi girtî ki em Kurdê Anadolu'ya Kînî, Çinî, ji kê derê hatinî, merê ji Kurdê Anadolu'ya re çi bike. Em gere çi bikinî. Va pirsana me çend heval nav xwe de pirs dikirin. Heta ji wê şûnda tenkê jî zêde bû grûpê me li welatê de jî însanê welat tişta pirs dikin. Hebûn wê naberê de mîna kujmera hokekî, mîna sterkekê kitaba Nuh Ateş derket. İç Anadolu Kürtleri. Ev bu hokeka mezin yani xebereka mezin ser wê münaqeşe bûn, ser wê sohbet bûn yani em tiştî bibin, em ê çil bikinî. Ew lêgerina me dewam dikir. Wê naberê de grûpeke heval me hebûye sonra ew münaqeşe dikirin çil bibe. Ve ew grûbana yên tam qerar nedibû hevalekî îlanê kitabû gotibû işte kovarek yani dergîkê derkeve nav bîrnebûne ne plan program be jî bîrnebûn vira resmên nû ateş dibîne bîrnebûn derket. Bîrnebûn li ser
عادت و کلتورا کرد آنادولیه و فولکلور ما چند يعني زمان ما تشتي تاريخي جي تابي تدا هنا ودوام كر حتى يروجي دوام تكي جي بيرنابوني شوندا ما ادن جران لستوكهولم دست بشبه كولتوري شبه بيرنابوني كرد آنادولي ناوين كرن وما چند سال سرهب 5-6 سال زیاده نبود مشابه بینابونی چکرن جشوندا ما 10 سالیا بیر نبونه 20 سالیا بیر نبونه خصوصی شف چکرن شب ما و خلق چون خاشی خلقی yani şer neme havun restoran adat lokantata citu nebu yani çarşıt piyensit kes tahat vacı tabi jmera yani tişteki pir bir şartı buni ve avaya em hatni geçtini sala 2002 disa qori kevan me vakfek avakir nave vakfana vakfa Kurd Anadolu'ya kul ser kültüra me ser adete me bu tiştek em dikini içine livra bel velat me jbo ve kar kapat bike ekşi bedabun eraji destek me ev vakfin hatta iroji kar khatike devam dike tişne yani tişne dike tam sedised ne veji yani tiştek berçavak mer peşab ve hani o je se sal beri da az edin işimin min şeyi az iştim az tebine takavüt yani pansiyoner az daha pansiyonerim zede vaktam heye o ev vakta kayji ve hatta desminte az khasime ve vaktaji ser tarih me yani reşi şkada dest bekini reşi kine yani hem kini tarifame şkada dest betiki ser ve le konabiki o le az Stockholm etme va Chelsea o dolav kimene alan menabe memi alan brana mamu o botaj cizra botan şu orada kale haydi yani mali kale işte serim adam orada ji kandine livra seri şeyhane o orada ji mektebi ki tavakirin kariyere kayana yani mektebe tavakirin seri şeyhane toruna kamene se sali aye livra hukame yani persama hatta persama hame ama قصد دست نهاتی لی بگردنی پرس کنی امکان کهیچی وایس تشتنا در کنی و از خازم خصوصی یعنی جمعه اون برن سال 1905 و این 2020 بالغت یعنی گندم مریمه دولا که دولا تورنی حاکمه و دولا بارانه از قجل ورا ما از گووند تونل ورا تشت قوی از پاشم با نیوان بوم نوان بی yani seri گووند جراحان و برنده تشت از işe be bakasın mala ve ava ve güdo sermen yani kedrej bu astizanı ma ama edin hem kabul bükni nekni amel ser qoli ki قوری کال پیرانی yani demek edin mesela ne mesela sale kal pire kan bibinişi zede tiştek kale büküntüne tiştek az zanim khas zona para parva bükün ji khorte me ji insane me ek vatşana serikat teşine emina ek vat khorte emina vat dalal bayşana serikat teşine hem tecrübe khe و شیرت تشتک مدینی و شیرت اخر وانا بکنی وش وانا را دستک بینی تشتک از بین و قاسبو وانا بون بمت خیر خاشیه دا شبا خودل و خاش بین فيديو كلمة هي جدورة 2020 دا
اره مینا که حارون گوتی اتشتا پرانی جهات سری منجی به بخاطر چه خجدی یعنی نابرم belki 3 ساله اج نفسك جوشون دامه اما وانان لبامجه بون که لالمانیا وقتی که تا باف که من لالمانیا بون جیران مش رومارا بون جیران مش خلقا بون هاتن گند مثلا لقونیا بون لانقر yani جگند ددن نش گند ددن تنن مثلا جانقر دهاتن شایمانه پولادی دهاتن بامه مدزانی وانا جی کرمانجان ما وانا کینه من ناس ندکر ایده مدزانی که دیروکه که مای تبافده هیه امش دبینین که yani مزنم مش مرا پرتشتیشنه تاریخی که بدو کی به قیمت کلتوری به دولتی عدد پری به قیمت مرا جیشنه اجداد که میدانه که تنها نه تاریخی که بدو کی یا تاریخی که نبی نفسی یا تاریخی که بدو کی جو به داد که که رولا که پر مزن ویش دیزیه رن نیوانم عزیز حتی 2 هفته بمن نافخیر و خاشیه ده ایوار باش بخاطره و ویدیوی 5 و خاطر جواد خواستم